inshuti zacu mudukurikirana hano kuri H.Innocent, turabashimira ku bufatanye bwacu, ibitekerezo muduha, ibyo twakemura, ibyo twatunganya n'inyunganizi zanyu. Uyu munsi tugiye kugaruka ku makuru y'ibacaracara mu binyamakuru bitandukanye, yaba mu bivugwa kwigura n'igurishwa ry'abakinnyi hano mu Rwanda no hanze yarwo. Rayon Sport, ikipe ikunzwe mu Rwanda n'abanyarwanda benshi, gusa nanone ni ikipe ikunda kuvugwamo ibibazo byinshi bitandukanye, ariko bimwe bikaba bishingiye ku mikoro. Kuri iyi nshuro bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sport bishimira ku ngoma Uwayezu Jean Fidele itigeze igira ikibazo cyo kuraranya imishahara y'abakinnyi, ndetse yanagerageje kwishyura imyenda ya recruitment iyi kipe yari ifitiye bamwe mu bakinnyi bayo, nubwo hari ibyo bamunenga. Icyo abakinnyi ba Rayon Sport bishimira ku ngoma ya retired captain Uwayezu Jean Fidele. Rayon Sport ni ikipe ikunzwe n'abanyarwanda benshi, gusa nanone ni ikipe ikunda kuvugamo ibibazo byinshi bitandukanye, ariko bimwe bikaba bishingiye ku mikoro. Kuri iyi nshuro bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sport bishimira ko ku ngoma Uwayezu Jean Fidele itigeze igira ikibazo cyo kuraranya imishahara y'abakinnyi, ndetse yanagerageje kwishyura imyenda ya recruitment ikipe yari ifitiye bamwe mu bakinnyi, nubwo hari ibyo bamunenga. Uko ingoma yagize zagiye zisimburana muri Rayon Sport, zagiye zihurira ku kintu kimwe, kurangwa n'ibibazo bya mikoro, aho hari na bamwe mu bakinnyi bayivuyemo n'ubu bayishyuza imishahara batabonye n'amafaranga baguzwe. Urugero rwa vuba benshi bibuka ko kugira ngo Rutanga Eric yemererwe kwerekeza muri Police FC yasabye ko asinyira iyi kipe ko ntacyo ayishyuza, yemera guhara imishahara ye n'igice cy'amafaranga yaguzwe yatari yakabonye. Ni kenshi inkuru zagiye zandikwa ko abakinnyi bahagaritse imyitozo kubera ko batishyurwa n'ikipe amezi n'amezi. Kuba abaperezida bayoboye ikipe mu bihe bitandukanye tutiriwe turondora. Tariki ya 24 Ukwakira 2020 nibwo Uwayezu Jean Fidele yatorewe kuyobora iyi kipe ya Rayon Sport, asimbura komite y'inzibacyuho ya Murenzi Abdallah yashyizweho tariki ya 23 Nzeri 2020 nyuma yo guhagarika Munyakazi Sadat. Akimara gutorwa, mu ijambo rye yavuze ko nubwo abaye perezida w'iyi kipe nta mafaranga ye aje gushyira muri iyi kipe, ari ugukoresha umutungo w'iyi kipe uhari no gushakisha hamwe uko ikipe yabaho afatanyije n'abanyamuryango bayo. Kuvuga ibi ku ikipe yari mu bibazo uruhuri, benshi bahise biyumvisha ko igiye gukomeza kubaho ari mbarubukeye. Agifata iyi kipe yihutiye kuganira n'umuterankunga Skol wasaga n'uwigiye ku ruhande bitewe n'ubuyobozi yitaga bubi baje kumvikana, maze amafaranga yateraga inkunga Rayon Sport arazamuka agera kuri miliyoni zirenga 200, bivuze ko miliyoni 66 iyi kipe yafataga. Ntabwo ikipe yagize umusaruro mwiza muri uyu mwaka w'imikino ya 2020-2021, kuko wasize uyu mwaka ibaye ya karindwi gusa. Iyo uganiriye muri bamwe mu bakinnyi b'iyi kipe bakubwira ko Uwayezu Jean Fidele ari umugabo wakoze ibishoboka byose kugira ngo iyi kipe ibashe kubaho. Mu bakinnyi baganiriye n'ikinyamakuru H.Innocent ariko batifuje ko amazina yabo atangazwa, bavuga ko icyo bamunenga ari ukuba ataragiye abegera cyane ngo amenye ibibazo, ari nacyo cyatumye batitwara neza. Gusa bahuriza kuba mu gihe bakiniye iyi kipe ku ngoma ya Fidele aribwo batigeze bagira ikibazo cy'umushahara, kuko bageragezaga kubahembera igihe. Ngo ntabwo twigeze tugira ikirarane cy'amezi 2, na nyuma y'uko shampiyona irangiye yahise abishyura ukwezi kwa nyuma kwa Kamena. Ikindi bamushimira nuko yagerageje kwishyura ibirarane bya recruitment bari bamaze igihe bishyuza, ngo nubwo batayahawe yose, ngo bizeye ko na make asigaye bazayabona. Uwayezu Jean Fidele akaba yarafashe umwanzuro wo kubaka iyi kipe bundi bushya mu mwaka utaha imikino. Yamaze kubwira abarangije amasezerano bose ko bemerewe kuba baganira n'andi makipe abifuza, abo bazifuza bakazajya babaganiriza bakabahamagara. Ni mu gihe abari bagifite amasezerano bashobora kurekurwa ari mbarwa. Abakinnyi nubwo hari ibyo bamunenga, ariko nanone yitwaye neza ku bijyanye n'imishahara. Ariko abakunzi ba Rayon Sport ibyo ntago babikozwe, ntibashaka no kubyumva. Icyo banyotewe ni igikombe. Ibyo kubabwira ngo witwaye neza, ibyo ntago ari byo bashyize imbere. Ikipe ya Rayon Sport kandi ikomeje kugenda ishakisha abakinnyi batandukanye, aho kugeza ubu ngubu iri kuri umugabo Claude Michael Sarpong, aho byavuzwe ko n'umunyezamu Mazimaka Andre ashobora kugaruka muri iyi kipe yambara ubururu n'umweru. Ni nako amarushanwa ya basket na volley yahagaritswe mu Rwanda kubera ubwiyongere bw'icyorezo cya coronavirus mu Rwanda. Amashyirahamwe y'imikino y'amaboko mu Rwanda, volleyball, basketball, FRVB, Ferwaba, hafashwe umwanzuro wo guhagarika ibikorwa by'iyi mikino byari biteganyijwe mu minsi iri imbere kugeza igihe kitazwi. Ni umwanzuro aya mashyirahamwe yafashe agendeye ku mabwiriza mashya
Minisiteri ya Siporo yo kwirinda icyorezo cya Covid. Itangazo rya FRVB riragira riti mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza y'ingamba nshya zo kwirinda no gukumira COVID-19, ubuyobozi bw'ishyirahamwe nyarwanda rya volleyball FRVB buramenyesha abanyamuryango n'abanyarwanda muri rusange ko amarushanwa yose ategurwa na FRVB ndetse n'imyitozo ya volleyball bibaye bisubitswe bizasubukurwa hakurikizwa amabwiriza n'ingamba nshya zizagenwa n'inzego zibifitiye ububasha. Ubuyobozi burasaba abanyamuryango n'abakunzi ba volleyball n'abanyarwanda muri rusange gukaza ubwirinzi no kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Bwasoje buvuga ko amarushanwa azasubukurwa akomereza aho yari ageze. Muri Nyakanga hari hateganyijwe irushanwa ryo kwizihiza umunsi wo kwibohora. Irushanwa Gisagara n'irya ITB ni mu gihe shampiyona yagombaga gutangira mu kwezi kwa Kanama. Muri uku kwezi kandi kwa Nyakanga hateganyijwe World Tour Beach Volleyball yagombaga kuzabera i Rubavu. Ishyirahamwe rya basket naryo rikaba ryasohoye itangazo rivuga ko ibikorwa bya basketball byahagaritswe. Iragira ati Ferwafa iratangaza isubikwa rya shampiyona kugeza igihe hazatangazwa na guverinoma y'u Rwanda izindi ngamba zo kurwanya COVID-19 zikurikira. Isoko ya 29 Kamena 2021, umuyobozi nshingwabikorwa wa Ferwafa Landry Jabo yagize ati twafashe iki cyemezo ku buzima bw'abantu mbere na mbere, ni mu nyungu za buri wese kuzana shampiyona hagendewe ku mabwiriza ya guverinoma. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe buvuga ko kandi bwafashe iki cyemezo mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'abakinnyi n'abandi bose bafite aho bahuriye n'amakipe. Ferwafa ikaba ifashe iki icyemezo nyuma y'uko shampiyona yari yatangiye ndetse imikino imwe n'imwe yari yanakinwe, ariko ibingibi bikaba byashyizeho akadomo shampiyona irahagarikwa. Lionel Messi ubu ni umukinnyi wigenga, aratandukana na FC Barcelona cyangwa arakomezanya nayo. Amasezerano y'umunyargentina muri ikipe ya FC Barcelona Lionel Messi yarayarangiye, ubu ni umukinnyi wigenga free agent. Haribazwa niba yongera amasezerano cyangwa se atandukana n'iyi kipe yamugize uwo ari we. Mu mpeshyi y'umwaka ushize muri 2020 nibwo Rutahizamu ufite Ballon d'Or 6 yashatse gutandukana n'iyi kipe atarishimiye, ariko biranga kuko yari agifite amasezerano. Ibiganiro bigiye biba hagati ya Messi n'iyi kipe bisa nkaho nta kintu kiragerwaho kuva bataratangaza ko yongera amasezerano mu gihe we yemerewe kuba yavugana n'indi kipe kandi agenda ubuntu. Kuri uyu wa kane tariki ya 2 Nyakanga, Lionel Messi ni umukinnyi wemerewe kuba yavugana n'indi kipe imwifuza ndetse n'amafaranga hawe akaba yayarya wenyine ntacyo Barcelona yashije kuko yasoje amasezerano ye mu ntangiriro z'iki cyumweru. Umunyamakuru wo muri Espagne Guillem Balage yavuze ko Barcelona yashyize ingufu mu biganiro bya Lionel Messi mu buryo batangaza ko yongera amasezerano mbere y'ukwezi kwa Nyakanga gutangira. Ntibyabaye. Ati amasezerano mashya ya Messi nicyo cyihutirwa kuri Perezida Joan Laporta, arimo kuganira imbonankubone na se wa Messi akaba ari we muhagarariye George Messi. Azi ko andi makipe amushaka ariko kugeza ubu nta kintu araganirana, ategereje kubanza kumva ibyo Barcelona uyu mukinnyi w'imyaka 34 uri kumwe n'ikipe y'igihugu muri Brazil mu gikombe cya Copa America yagiye avuga ko ashobora kwerekeza muri makipe nka Manchester City mu Bwongereza cyangwa Paris Saint-Germain mu Bufaransa, ndetse yigeze no kwivugira ko umunsi umwe azakina muri shampiyona ya Amerika Major League Soccer. Kugeza ubu ngubu ni umukinnyi wigenga. Tottenham yasinyishije umutoza mushya usimbura Jose Mourinho. Nuno Espirito Santo ukomoka muri Portugal niwe wagitoza mushya wa Tottenham Hotspur, azatangira mu mwaka w'imikino ugiye kuza. Tariki ya 19 Mata 2021 nibwo Tottenham Hotspur yirukanye Jose Mourinho nyuma y'umusaruro utari mwiza, ndetse Tottenham icyo gihe yashoje ku mwanya wa 7. Nuno Espirito Santo y'imyaka 40 yagize umutoza mukuru wa Tottenham Hotspur nyuma yo gusezera muri Wolves yamazemo imyaka ijya kuri umwaka ushize wa shampiyona, bakaba barashoje ku mwanya wa 13. Kugeza ubu ngubu akaba ariwe wahawe ikipe. Kugeza ubu ninde uhanganiye igikombe n'Ubwongereza nyuma y'isozwa ry'imikino y'amatsinda ndetse n'iya kimwe cya 8 irushanwa ry'Uburayi Euro 2020 yasize hagaragaye amakipe 8 azakina kimwe cya 4 akazishakamo akomeza kugeza ku mukino wa nyuma. Impaka zikomeje kwiyongera ku ikipe amahirwe yegukana igikombe cy'uyu mwaka nyuma y'uko ayahabwaga amahirwe mbere asezerewe rugikubita. Mbere y'uko irushanwa ritangira, Ubufaransa na Portugal yari ku ruhembe
mu yahabwaga amahirwe yo kwegukana iki gikombe, gusa yombi yasezerewe muri kimwe cya munani nyuma y'imikino ine imaze gukinwa. Kuri ubu ikipe yageze muri kimwe cya kane. Imibare ndetse n'uko amakipe yigaragaje bigaragaza ko Ubwongereza buri hejuru cyane ndetse burusha andi makipe y'ibihugu amahirwe yo kwegukana igikombe. Magingo aya ibihugu bitatu birimo Ubwongereza, Ububiligi na Espagne niyo makipe asigaye muri irushanwa benshi baha amahirwe yo kwegukana Euro ya 2020. Buri gihugu cyitwaye gite mu mikino iheruka kiraha amahirwe angana ate ku gikombe? Ubwongereza ni ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yari mu itsinda rya kane muri irushanwa aho yari kumwe na Croatia, Republican Czech na Scotland. Mu Bwongereza bwashoje imikino y'amatsinda buri ku mwanya wa mbere nyuma yo gutsinda imikino ibiri bwanganya umwe. Ubwongereza bwatsinze Croatia igitego kimwe, butsinda Republican Czech igitego kimwe, bunganya na Scotland ubusa ku busa, buzamuka mu itsinda bufite amanota 7-9 mu mikino ya kimwe cya munani. Ubwongereza bwatsinze burusha cyane Ubudage ibitego 2-0 bukatisha itike cya kane. Nyuma y'umukino benshi mu basesenguzi b'umupira w'amaguru Burayi bashimangiye ko 60% Ubwongereza aribwo bufite amahirwe kwegukana irushanwa ry'uyu mwaka. Ahanini bishingira ku mukino bakina, uburyo bwo guhiga igitego, kugarira neza, imbaraga bashyiramo baba bafite ku kibuga, ukongeraho ko ari ikipe iri hamwe y'abakinnyi bakiri bato kandi bafite impano, bakaba banuzuzanya n'umutoza wayo Gareth Southgate. Nyuma yo gutsinda Ubudage muri kimwe cya munani, rutahizamu w'ikipe wanatsinze igitego cya kabiri Harry Kane yashimangiye ko buri wese azi ko ikipe yabo ikomeye kandi ko intego ari igikombe. Kane w'imyaka 27 yagize ati ikipe iyo ari yo yose izatureba imenye ko dukaze, nta kindi kintu kiruta iyi ntsinzi aho twageze mu byo twari twitezweho. Rero bikwiye kudutera ishema, ariko ntituzashobora guhagararira aha. Dufite icyerekezo cy'aho dushaka kujya kandi ntitushobora guhagarara ubu. Twizeye ko tuzagaruka hano ku kibuga cya Wembley muri kimwe cya kabiri.